uzogenda gushirira utagira irasiyo. Niba kwigisha igene wipanga nta numwe atagira umutahe, nimba atagira umutahe rondera 6,000 guri suka ugende kuri micibare mu nyuma y'umwaka umwe uzomaze kuronka umutahe. Ucugenda uravuga ngo urafyondeka. Mbe ufyondetse mu ntoki wo bijya. Nirasiyo gufyondeka. Entrepreneuria menya ngene upanga umugambi naho wa muto kandi muracari bato ntimwihute muzoshika mupanga karere mbonera kure mushirire kabisa muhagarare neza iki n'igihugu canyu nikiwanyu ntiyagira umuntu yihebura umaze kwihebura ubugiye matumayini gira ivyizigiro upanga igihugu munira kure mukure mu ivyo kudenguwa murajarisha reha kwiregeza hagarara neza ibi mwiga muzogende no mituma mwigisha umugambwe mutagara ku bandi mubigishe mubabwira muti bene wacu reka dutera intambwe n'intara ya Muyinga umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDF n'iteka Reverend Kuriyo ntiye nindabwiye continuité de l'état normal continuité ngo mwarasinye ngo mwasinya mubona ko mu representant wa leta rero yari umuhimbiri bavuze na jewe nce sinye ubuhimbiri ndabwemeze sinshobora ubushaka baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyire jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contrat bieze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mu bwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana ivy'igihugu vyibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe Neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mpfa hanyuma muze musigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza. Katika hotuba yake mbele ya wawakilishi wa jeshi la Afrika Mashariki, wajumbe kutoka ICGLR, wajumbe kutoka serikali ya Angola, Kamanda John Imani Nzenze aliwakilisha kundi la M23 katika kambi ya Rumangabo inayopatikana kilomita zaidi ya 50 kaskazini mwa mji wa Goma wilayani Ruchuru. Asema wapiganaji wa M23 kwa sasa wameamua kuondoka katika kambi hii ya Rumangabo na kuikabidhi jeshi la Afrika Mashariki kwa ajili ya mchakato wa amani. Tumesema tumetoka Kibumba kwa kuonesha utashi wetu. Tumetoka pia Rumangabo, leo tumetoka Rumangabo. Tunaonesha tena kama tunataka amani kweli. Sababu Rumangabo hii mnaona tumeikamata kwa damu. Tumetumia nguvu nyingi kuikamata. Hawa vijana unaona hapa wameumia kukamata Rumangabo. Si ndio kampu kubwa kwa sehemu yetu ya North Kivu? Kibumba tumeikamata kwa jasho. Lakini tumeamua kuiweka kwa mikono ya Regional Force. Nzenze ameongeza kwamba hawatakubali jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kufika katika meta hata moja walioiacha kabla ya mazungumzo nao na serikali ya Kinshasa. Sisi tutaendelea kuomba mazungumzo hata kama wamekataa, tutaendelea kuheshimu process hata kama wamekataa, lakini kile nimekizungumza hata sisi uaminifu wetu unaweza kufikia ukomo. Huku wakaazi wakiwa na furaha kuona jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki kufanya liwezalo kuhudumisha amani na usalama eneo lao. Wakazi wa Rumangabo tumezungumza nao. Tunafurahi kwa sababu tunasema kutakuwa kwa amani. Sisi tunajisikia mzuri juu huku tunateseka sana juu barabara nafungiwa huku tunakosa makuta sana. Tunapenda ni amani. Nilale mwangu, nikule mboga, hata nilale njara lakini nandiko mwangu. Lakini na kurago unakufasi nyingine, kwenye tuko nalala kumiti huko, sasa unazoea kulala kumatera. Lakini unalala kumiti kwenye unalala au unalala kupavema. Unalamuka mwili lisharumia. Sasa nyewe tunapenda ni amani, nirudie mwangu, nilale njara lakini nilale kumatera kama ni matera, kama ni kuniti omwe na ni mwangu.
Hivi sasa tunapatikana katika kambi ya Rumangabo inayopatikana kilomita zaidi ya 50 kaskazini mwa mji wa Goma, kambi ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa M23. Waasi wa M23 wakiwa wameacha kambi hii kwa jeshi kutoka nchi za Afrika Mashariki, hasa kikosi kutoka Kenya. Hii ni baada ya Kibumba. Mmoja wa makamanda wa M23 amesema kwamba wanafanya hivyo katika mchakato wa kutafuta amani, lakini vile vile hawatakubali jeshi la Kongo kuingia katika maeneo ambayo wameacha chini ya uongozi wa jeshi kutoka nchi za Afrika Mashariki. Watalazimika kujilinda. Wakati ambapo tunazungumza, bado mapigano yanaendelea katika eneo la Masisi kati ya waasi wa M23 na makundi mengine. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Rumangabo.